Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, iy'ntatheli edumile bafowethu-ke. Sila esinibikela-ke ngokwenzeka-ke laphana eMabhida, njengoba sazi ukuthi-ke namhlanje-ke i-ANC bekumele-ke igcwalise-ke iMabhida-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kodwa-ke ake ngiqale ngicolise ngevidiyo engasekuqaleni engabonakali kahle, kodwa-ke ekhombisa-ke ukuthi kwenzakalani-ke laphana eMabhida, njengoba-ke kugcwele kanjeyana-ke wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi-ke bebethi-ke laphana ngeke izigcwale-ke iMabhida-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba sazi ukuthi-ke i-ANC laphana-ke nayo isandwa ukuthi-ke ihlubuke enye lamalunga layo-ke laphana okuJacob Zuma-ke, lona owumkhonto wesizwe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Okunye-ke kuvele-ke iy'nsizwa-ke laphana ziphethe-ke ibhokisi-ke laphana-ke eMabhida-ke laphana. Leli bhokisi kade ziliphethe belibukeka sengazuthi-ke ibhokisi-ke lomngcwabo-ke laphana. Leli bhokisi-ke kade liney'thombe-ke zika-Zuma-ke laphana lapho khona ayigqokele khona-ke umfaniswane-ke weqembu lakhe umkhonto wesizwe-ke laphana. Mina angazi-ke ukuthi la bhokisi-ke belichazani-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, ubona kuhamba kanjani-ke laphana-ke eMabhida-ke ngokwakho, njengoba besidawuthi ukuthi-ke ingahle igcwale laphana inkundla-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile, ucenzele subscribe, cize nebheli ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Siyichanele, siyabonga.